Gaur, Arantzazura etorri gara. Helburua Urbian egotzea da. Hementxe gaude Arantzazuko Elizaren aurrean, eta Durutizian Urbian heldu nahi dugu. Ea lortzen dugu, neskak? Bai, haupa. Haupa! Venga, ánimo. Venga, bagoa! Venga, no sé. Egi hori. Ondo garazi. Egi hori. Iepa! Venga. ¡Vamos, familia! ¡Vamos! Urbiako fondara etorri gara. Durutik bizikletekin, Bai. Goze garazi. Aratzan daukago eskurri. Eta fonda itxita dago gaur. Bueno, bokata bajango dugu. Bai. Amen, eta gero Ande eta bagoaz. Venga, a ver, bat. Agradeci. Garazi, venga, ipini eskua, venga. Ba. Bat, bi, hiru, haupa, txapelduna! Oso ondo! Pon, pon, pon! Ai. Pon. Pon! Pon! Venga, ya! Oso ondo! Hey! Venga. Venga, Emma. Venga, garazi, segi. Gazeti noa. Oso ondo garazi. Segi garazi. Venga, oso ondo. Sí. Oso ondo, neska. Venga, achate.
Segi, mira! Venga, zuen. Hori da, upa! Upa! Venga, abiadura que cambio. Ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow, qué bonita! Ikiri gogorra ya. Venga, ahí te cae biseta. Oso ondo gara aquí. Hau zio, venga, zio bai. Lortu dugu erronka berria,